Sai jojo nang liluang di dalam nagok dosa. Sai mahe nang rohaki mangado pisudena.
Kudikion ima di Pulau Parmoko jala di dalam mamika ulang adat par saur tuan nina tuan nami nong jumolo jalapo opele tuan naik tukar nami ma ulang nami on marhiti hatam para di marohan pikiran nami asalamatku sami mangulu di bagasan hatam bagasan Kristus Yesus Tuhan nami marpannya kami amin. Hata itu hata daga be ujahan pasaran tadi bagasan pikion imasian sada Tesalonika bidu 4 ayat 10 sada Tesalonik 4 ayat 10 saunoma hata itu hata ay bolo porsea hita nang mate Jesus do hehe sabdo togi honor ni debata do rap do Jesus nang aka nang moding marhite-hite ibadah ay mulu posea kita nang mate Jesus do hehe sabdok togi honong ni debata do rap do Jesus nang akan nomoding marhite-hite ibana amanginang mulai kemarin Tuhan di bawah halimu kami di bawah hato kami patuh ulang marhite hatan so nama lunggui kami di bakoko kami dina mate mojalahihe lau paradehon anguluan nasora sudah diganut kami naposea jalatusi malai Tuhan ujahan ni naposea nami asa unang lilu kami ronang alaka tapi mobil Tuhan di bagasan ulau ada asal menglaun di lagu tuara di hawalan hamil Omale Tuhan nama niroi kami jalan marojahan Tuhan magal pulau nami di bagasan Tukyo asal foto uli pulau ni oleh Tuhan jalan dirahu di bagasan holong bro kami ngasih aku satu tanahmu male Tuhan pulau nami di bagasan Tukyo homana foto niroi kami salurna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami matanya kami Tuhan amin. Katanya patikianot Tuhanmu asal kamu nahobang Tui watomuna soalnya mahaba sekali asuhuton malam. Dulu pasakan oleh nami Tuhanmu amang datutun nami nama lihat tiki lobe doho aka pengurdion Tuhami bona di asuhuton di bahasa tikot ima nama turun di acara di parmokoni datutun nami di bahasa tikot alanya mang silakan di asuhuton Tuhanmu datutun nami oleh di pulau mau pasakan Tuhanmu tulang mulai ada dokter dohon nabi Tuhan muna ala dulu yang mudok ke pemidon nabi binalang patu pertama acar parmokoni buru muna di bahasa tiktok ala ni boka umma di bahasa kamyamu asal giat mopok kanori nadingkan patu pamni Tuhan dihani terlumurna dinopar ni ibotong munawan leguru mabaka yang roh bila Tuhan maria mangai pason doh gajang nyumur dihamu kapung nabi tulang nabi si bolon asa doktor boy hamu nagadi maniroi lo mamole hami akena komuna toaka ali boy secara usma soni malam di hamu raja ulo dan nabi raja gubuk tulang naburju do hamu na tulang nadasa runga padu pakita pada pak lopak ibu di toan di balas nanyo ima binau tapa masuk borumuna tu jabu-jabu nasopinong kami tanganna mengamuk kuma hata dia di okupas dulu. Raja Nabi ini pasato muma ada permokon di burungan ima ilong nabyo. Alami mahiri atau kamu atau tong ditanyamu. Asal dia kami pinopor ni natutu nabyo pinopor ni burungan. Salubna dapotan akanawi nadikan. Moko hagabiyo to hasangapon to kanang roy. Ya kau sudah botan orang itu tidak. Gumas sami mangilu Tuhanmu asa kamu tulang doh dia tulang nami mahiti tamian tu di batang di pulia di burumuno inong nami nong sarmadon ibu labo aka urak nato budak ka aneh boy doh saluna kapinoparna tokong mabu kamu juga satamian jala tonglo dohon nami pangilon nami Tuhanmu terlumbo juga tadi bahasa sedario asa tokong bilang Tuhan dia habis sadari roha asa bersadari roha misalnya yang komuna mengaduki hamu salunta udah nami do akas sebelum natoro
Kariung di acara persorma tuani iboto munau mengaburunau. Alani mulut soni bihata namok kuasi. Doa hamra demi rohani sekan di pada musuh. Bagi memahami Tuhan musuh nama tara jalan kita sori pada. Tong ma pun kamu dirasa kamiang. Asaknya aksarawan. Saya nama muka satu nama ujung kita pataru non pinong nagor dengan apa sebut kami. Berdara tinggal sono suara dulu kita. Alami mulai temani Tuhan tak mulai temang di hulu nami mulai temani tersalubna budi mahata kuasi sekami pada musuh. Sosori na kamu keluarga peparat ni ibu tangan lo. Juga kasih hai bahasa kamu bujuk pak kami. Mungkin berita nomor 10 ibu tangan lo. Ibu benar rohani. Nah pasal teraya. Nagamu be peparat ni ibu tangan. Nah pasal teraya mah sabuk ni ibu tangan lo. Anggap mah merupakan tuakan maka manabuti nauli mau manabuti kanari kau mau tuang usah pun apa para ni kotor aku jala apa saya rumah mau pema persaudian mau pema agarion tuang mula itu pak adibat orang ni rohani tuangka jadi tujuan itu apa yang betul jarang udah lagi so pas atau nama sapu nauli ketua merapu di bawah itu tua kapok parapu asal dia jarang nauli jarang naikan cokong di bawah sepatu di bawah kapok parapu jadi mulai kata bawah sepatu ada perjalanan tidak pehan ramai kita Gabi tulang. jadi saat itu sama tuh bokeh di garas toh main berlagu lupa datang masa Tuhan apa lu? Jadi kami menulu cara horas-horas cokong ma dirama di Tuhan. Kami maka kami tulang raja kubuk mulai. Kalau ada Madinah Pasahaton ulus tutup batang manang ulus pasihola warna ihamuna akapinopar dina porunabyon. Gawe kerajaan Mau asatotong masihol hamu dia kapoda dia kahata nauli sian aka opung muna sian aka tulang muna margasi pulun nunga saat nunga mopo nakalingan na boronamyo turu marumana na sopinauli di tanganna mopo matutuli hamuna hagabion mopo mahamoraon mopo manang hasangapon jala dipudia nila boronamyo ang giat ma marhiti-hiti ulus pas ulus napok na pinasahat ni hula-hula muna raja buko dohot ulus tutup batang ulus pasiholan na pinasahat ni tulang muna markasi kulon giat ma dari mana putih launi mana putih nadinggan may dihamuna sa luhut na pinopar ni ng koronami na umjumuro sa ornatwon dari manutong sa urope ulus pasiholan na buhi tarpasahat ni siya tulang markasi kulon hami mangilutadok tu hamuna sa luhut na pinopar ni ng koronami asa saja mahamuna songot eyo naik ulang berdua hamu songot eyo tua asa tabida di aka hata koda hata sipasimot na binasahat ni aka hula-hula muna aka tulang muna lumuli ma na porunami na tua-tua muna titiking oluna jadi pasahaton nami na ulus na gajang mabarita gari barita horas gigil nami siapa muna sigurok rabu tutorok nama hamuna pinopar ni na boronamyo waka ari namang hudi tu pahon yamat kadibata jala pasahaton nani ma uluson ulus pasihola magwadnyo siya tulang magasi pulon asa totong masihol hamu asa totong sihol rohamuna diakat hapoda diakat tulang muna akau pumuna magasi pulon jadi songoni malang dihola boro disombro mahani pasahaton ulus pasihola tuak kay gelemon ulus tutup batang mau diho ang giat mamar hiti-hiti uluson say mamita na uli mamita na dingga mo dia kapinokarmu di pudian mo di ari marsogot jadi dohono nami masongon hata nila dua-dua bikin natin o pahodong na istri rumah tunsong roke ulus na buli tarpasahat tani tulang muna marga si pulon
amat tadi batama namang kohi pasupasuna. Di mana dihamuna kabino parna saduhutna. Gabe. Mo di mana dihamuna amang borunami namar haha barangki. Gabe. Asa dohono nami masongan hata nina tua-tua. Asa tiwa di sumur. Gajah anak tiang air di botar. Nunga si gajah umur jala si torok pinopar nak borunanyo. Sayu gajah mau murmuna kapinopar nak jala utoro pinopar muna tuaka ari nabang hudi. Saat masulu saat ma tinubu tugotian di 300 toho may dirokang di bulan. Nunga saat ulaw parmokon di bagasan sedarion. Mopo mana uli, mopo mana linggat di hamuna akapinopar na. Jala saat hamuna liling mangulu. Saat tukang gabiat tukar horasa totong di pasu-pasu Tuhan. Pasatil. Begijang malam kamu tuh lah. Iya. Jadi semua ini memang baru siap kami tulang 10. Gabe.